From SKTV Group Nobutram NONGTHOMBAM, welcome to the Manipur Files, a journey through the past, present and future of Manipur. Haukiba NONGTHOMBAM numit habadi 2026 ki March ki tang mapandagi. Hauba numit tare ni chumna legata batarani thoi suba Manipur Legislative Assembly ki tare suba mifam gi budget session tang mapan sidagi haugre. Aduga ngasi si humni sugre ta sitting hum sugre ngarang ne nahan ne ngasi ne. Aduna budget ki session Hopasita ahan ban mistagi hauraga ngasi hopasita kogi MLA sing mayam saru yadna budget puthokre budget ki tongan ba demand for grants pass to ngaki balere supplementary budget phobangrang pass to hre tera tubu marak sida kogi separate administration talamba aruga lenga sem basida support torba yaurba even deputy chief minister phabu erba kogi MLA tara sing MLA tara dugi manungda ahan ban mitang mapana sida MLA tarukna saru yaki Haribe MLA taruga dudi kudi deputy chief minister su eriba kangpokpi assembly constituency ki MLA nemcha kipgen tipai mo assembly constituency ki MLA ngursanglu sanate saikule ki MLA kimneo hapkip churchampure ki MLA LM khokte saitu assembly ki MLA haukale kipgen amadi henglep assembly constituency ki lejamang haukip ni hariba taruk sina saru yakibasi MLA taruna makoi physically saru yakid bai batar mase virtually digitally online ki khuthang da saru yabani masi saru yabagi ayabasi कोई हाउस दा पीरब मतुंग सिदा सरुक याखिबनी अदुना मसिगी अयाब लौबसि ममांगी फेब्रुवारी की तांग मंगा दा कोई तरे सुबह सेशन हाइबे तारे तराइन सुबह मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की तरे सुबह सेशन लोरगा मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस तौब मतम दसु सुमाइना कोई वर्चुअली सरुक यानबगे अयाब से लोर मतुंग दा सरुक याखिबनी अदुका सुमाइना वर्चुअल दा सरुक याबगे अयाब से मध्य प्रदेश दा हाना तौगिब लई अदुना कोई मणिपुर दसु तौसे हाबगी केनो से प्रपोजल सी मोशन सी कोई हौखिबा February की तांग मां दुसु लांखट के दुगा हंदक की मार्च के तांग मापन अहोबन में दुसु लांखली मसिदा आया बपिरो मतुंगदा सरु या के तरुना अदुगा ngarang amadi ngasi si kui MLA kui virtually सरु या बसे मरी खक्तनी मरी दुगी मनुंगदा ahan basi kui di deputy chief minister nemcha ki gan ditmak lere ngursanglu sanate ngarang saru yai lenjamang su ngarang saru yai LM khokte su ngarang saru yai aduga ngasi su mari saru ya basida kui LM khokte gi mhota kemnio hangsing ngasi saru ya batare haidi ngasi masing am wat basi Kimnio hangsing ngasi saru yai ngursalu sanatis ngarang suyai ngasi suyai lejama ngarang suyai ngasi saru yai aduga deputy CM nen chakyu ge ngarang suyai ngasi su saru yai aduga ngarang saru ya ki belem khoting ngasi saru ya dre aduga kimnio hangsing ngasi saru yai aduga ngarang de saru ya ki smai ta udana au bonumita virtually MLA taruna saru ya ki aduga ngarang amadi ngasi se virtually MLA mari na saru yari adubu sumaina virtually saru ya ro pabu ero natraga lengakta support tor pabu ero High Reaper support or possible Yaning the Pongdok Pasi, Cookie History and Identity Protection Committee, Makedix already Narang Setolokrams Ukul Times Nasu, Masi report Tokibulare, Makoin Harisi, Makoina Saru government the formation the Saruyaba, Natraga virtually assembly me from the Saruyaba Hibasi, condemn to we Maram Sikanham the Cookie Zo community gi. Interest se masitung iner mag ikai khunna bagi thongni makoina saruga bhaibasi makoina kukizo miyam gi thajabadu manghalle haibagi ofna sima maral siri aduga MLA singi thong sing asi thongleb irang asi da kukizo gi leikhidraba miyoi chani ga humpurongi mafam da aran ba ama tawbani haina so maral siri aduna kukizo community gi dignity amadi rights ikai khumnaba khumnadaba makoi gi thong si ikai khumnadaba gi thong ni hadana tongan maral sing mayam saru yarita aduna wapam si anini amana virtually saru yaba ari amana virtually saru yaba si phawbada ikai khumnada bani makoi gi hak mang bani khongaw na bani mayam ikai khumnada bani makoi interest pu tongoina ram habigi maralama siri whereas amaram dana law and order gi situation sina maram oiraga physically saru yaba ngam dana virtually assembly the attend tori saru ya rehata virtual participation adu till when kyam koina virtually assembly saru ya ki kadagi habi hum duni hojik law and order gi situation si yam chawna leribra Assembly gi akoi badana traga Imphal Valley da natragana chingda law and order gi situation patri therefore makoi lakpa yakiru hari brahab gi tangdang ba amadi lekhai di lekhai ta na dilenga ki maike gi thambalite law and order gi situation lai haina hairi ha tare to law and order gi situation si kadai du oidori bana valley da lakma matam da su hari MLA sing asi gi mathakta makhata na pam da thokdong thokne habi chingna ba leiri bra natraga chingi maike gi pam da thokdong thokne habi hum leiri bra Maramaduna virtually smash attend or legator have you waham singaduni virtually cam when attend to the happy wang sida counter wang when a makoina saruya basi kukizo miyam gi interest to winderam many happy maral mayam serious on high riba Kayam koina saruya kekede sumaina non physically virtually digitally have seen matang sida kana nena dam tanga si SKTV ki studio the saru yanu gudung links in the library masi han muktada
social activist Oza Sang Kasani Oza Sang Butram Mokchari. Welcome to the show. Appreciate your joining. Lorena COCOMI former convener KHURAIJAM ATHOUBA ko yokselaga lere masu yan hek Europe sar yaram tanjad logja ge Lorena THADOU ge luchungma Michael LAMJATHANG hawkik mahaksu hek Europe sar yaram tanjad logja ahan basei Oza de ge dong open tokjar ge hetare Oza Sang kamai thambi bi count narrative ani ne amana kyam koina samana virtually sar yagi ge habama amana makoi gi kenosi interest tu nginera mane habama kamai yeng bi Raj Manipur ge Legislative Assembly Phamba Haibasidi rules and regulation adoga magi rules of law adoga constitution na piba adogi makhada assembly se phamba ne chathabani adom akhoi phamning da kanda phamba yawning kanda yawba yawning da kanda haiba yawdaba haibagi rules leite na bunda ai yawba ngamde ana yekte gi hairasu madugi permission ama niraga tawgadabani aduna assembly phamba gi sidi mi gi rules of law pagi procedure proceeding puna makshe asagi Manipur Legislative Assembly gi 11 gi 12 gi haina laglaga sabeng mayam lairi bani haba adu every kind of the phongdana lairiba rule dubu rule sidi kanana su madu da kanba yade adu kan khraba taradi elected mi amase ma adu da dum soire aduga madu ma legitimate oidaba mong da ko aduga karisu khangdaba mong da dum tarani adu hojik ki Manipur da thokpasidi angakpa amadi phange Pitribi da India da suthok thoktriba thaba amani khogi visual da akhoi outtaking lawe hariba kumba virtual da assembly da yawe hariba kumba se masi atokpa da thokrabra Madhya Pradesh ama thokre habagi house thongi bidi adu thokpado aina hangjaning badi madu constitution ko article kaya da yawge haibagi akhoi chap chaba madi pame article kaya da yawge haiba chap chaba ma pame madu constitution yabra yadabra haibado mayamna madu kaino ma naina badi change ko right aduga aina yengbade masidi yamna kaibale Sidi Kaibale, Dudi Masidi, Akwagi, sanctity of Manipur Assembly ki se mang krebo. Adu hayeng any smine ya hai kanda assembly la rajo ai farm da lairaga Hong Kong da Bangkok da koiraga adum kaino da farm laga assembly yaw bi are natra. Then where is the sanctity of the assembly? Adu sanctity asigi legacy masigi honor record se kadai da chakrage adu di rule laitaba akhoi organization amaga akhoi CSO khara tawba ka type ta adwaine sembo mong da ta khreba sengbane si tawba ya hairade not only cookies every members elected member mayam se ai anda assembly pham tawraga ai akak chingya gi farm da dum lairaga pukri da gi dum net hanglaga ngatang yawba yawda dum tawba yare ukhul gi nupa da su amaki akhoi gi kaino gi farm da adum lairaga tawba yare ko adudi chura chambu su Imphal da lakta bu su yare na so Masidi yamna akaiba wani aduga aigi wakhanda si constitution da provincial lairamoy adu eredi hoji moina tawriba sidi akhogi ase palladi akhogi maming se heta tampak se maite naga heta tarakpa adu su panning daba makhoina tawriba sigi lanthali basidi raj kashuna te da akhoi separate oikhre haibegi madugi ikoma pura chaliye Moin Imphal da laraga assembly yawning daba yawdaba haise visual da tawba haibse they are separated haibane abo ko se kona khanglakani kona hairakani makhoina oi ka adu do hayek issue se thorakhigani thorpaganda we are all separated adugi akhoi de smaina tawbne na yadabagi hojiki of legislative assembly se loisandabagi adugi ni haina hojik assembly phambada any community cookie jo egara kanana hojik threat leke Imphal da kanai na thinge lakraba natro MLA ni lakraba natro right adu THADOU ajiki Michael lairi ma free da gari thora chalim natro kana da thinge adu di nemcha se ma masana THADOU ne amu haiba natro adu ma da assembly yaw balak tra di ma cookie tare ba adi mina THADOU su cookie su THADOU ne haiba do mu taraga dore ba THADOU ne amu hai adu Imphal da di laning de ko adu di THADOU cookie THADOU se chaman na balak re ba akhoi di confused ta kre adu na nemcha na THADOU ne amu hai cookie ne amu hai adu ga ngasi assembly de amu lak tra de ma do cookie ne adu ma masana mu ta kre ba adu kari ki tamakta chawba Manipur ge house of kaino ko assembly khwai gi akhoi gi record laira honor laira ba asikumba da
Delhi the Amada Leraga, the virtual the Tawe Haber City, Manipuri, Aquagi Tamak, the Yamna Mighty Ba. Tang Patana Asiana talk about among the Lapungam young the Bakumti. Consideration Tobi Ida. Only the only Adukuma, only if the law on a call. Aduka, Hojiki say in the Haber say Yamna, Aquasi the China Basekari Doiraga, 2023 the Iran talk with the assembly pump the Reba. Atra. 24 the shoe pump the rep. Pumme, Adusuma Pumpana di pump the re, Moy out the Reina. 24 the shoe, 25. Natra, Aduki Tamak the Pia Lak Reba. Maduku Matam the Hojiki Hari Ba, situation Matam the Tangai Patana Yade, Haraga virtual the Toga the Vaneva. Natra, Adu Matam the Diamuto de. Hojiki situation di Parakre. Iran di Parakre, government and Obama installed Tokre. Ha. Aduga Hoji Anobo government Sina, Adu peace lakre, Hankre, Adu Prumblaitan, and Dre Imphal the Lapayare, guarantee period, and Pulo the Laure. Chief Minister Mashaman, the Lotokram Natro. Lotokram Natro. Adu the Chief Minister Mashana, Lotoraga, Magi, Cabinet Amana, Imphal the Soha, the Lapungam, the YCD, Mibu betrayed over Tadro. Very shameful. City betrayed Tareva. Aduna, say, Moina, virtual the Leraga, I quay Abu Kolan, a Siki practice, a horror credit, I do need. All the assembly, the speaker, the Pamba Matamlakani. Mia Manigo, cause Manipur, Agak Toraka, Manipur assembly 60 seats. Gona di Mima Tara Pamlaga Taboya Creva. City Moina Chakapi Creva. Chakapi Cre. Wajiki Yararoy. Asina, I quay Tungi, Fiji, Kalaga, Manipurgi, leader sings, elected sings, Hetta. Hacking a sing a siki, Changa Pangadi, I have the Chaleva, when I had the say, Tungi Kandreva, Hayanga Kojo Emele Kava Matanda, I Kundalaga, visual the Yoro nearby. Assembly Lara. Lara, other than Nankarino Hierarchy. How's it going? The condition? No, what condition is law and order condition. No, what is the condition? Law and order. Then why they said that now Manipur is a peaceful state and everyone can go and now we have installed a new government, Hierarchy Lotopa. Yare the law and order way ready. Law and order way ready. Last MLA ni Aurora Hankibana throw. Hojik, my take is so mayam quite Atoba Masalari. When you should not talk about throw. I quite Imphal Manunga any luck with the Garimata ko. Madugi trade later at Timberlake. I do the I quite the trust Taza the Banatro. Then where is our trust? Among high woman that has another Batardi. Adu Egera, Adu the security Krigi Piba. Ado the security among the Piruno. Then they don't need to security now. But then Magi Yumda Nemchana Kampopi Magi resident the Lerga, Deputy Sam Wagonarity. Now she don't need any security. I want to request the governor, DGP and the Home Minister and the Chief Minister. Now Nemcham Kiken has no need any security forces. State security, whether center or security, state. Krigi Ma Hujik Targa Lege. Magi the Hujik security Matara Matakta Leramgani. Madu ration Piramni, Madu the duty Taramgani. Hujik Adu Targa later. Maramdi, Manipurgi Minister MLA Sings there. Imphal the later so, my Yum the later Lebiare, Psycho the Lebiare, up Hydro the label Lamkanga, Lepa Hokim, now more border, the Dum Later Minister Tobiare. So it is practicing since last 3 to 3 years. Okay. Okay. Asina Horendi Akogi means Apanga Taradabane. I don't was it higher Apanga Taradabane, Hayang Masigi loophole Lego, Chiki Maral Sika double. Hayang Masigi Moidinahan Hire, Nemchana Kari High. Why government installed the Adu Torres still a buffer zone said Dum Lady. Hina Hire, Adusu, Yang Bio. Another installed Torres, the Budi Pange, Aduga, separate administration territory resolution Amadi Puraning I Tori. Hibegi Poto Dum Lady go. Hayang Masigi Karigi no adu the Haikanda, Akoi Hanadegi, separate Tauraga Lakrabani. Aduki separate of Nena Hujiki Akoi in Manipur, the Yaud of Nena, Hantaki Tamsel with Tabanina, Akoi Tamsel with Hopada, Aduna virtual the Yobane. Now we are separated from the Manipur. Habigi, both Ama narrative Ama Sakalaganeva. But Akoi media do, Hujik me Tanglaga, I Chotona don't Habigaba. Okay, Tunga Kari or Kataboge by the end of the 12 Manipur Legislative Assembly, which is ongoing, Tara Intuisiba Manipur Legislative Assembly Matamsip, March Tantra Matatu Adoida, Matang Jagi, Luiduni, Adu among the elections of February, Aroi Bam, the March Hol, but the Pantu to Nether. Adugi, Mikal the Lure, Matung Sida, Tuanban narrative of Malakatra, Hariban narratives, which put the law and orders in a Maramuraga, Makoi, physically, assembly the Laga, assembly session Yobangam, de Habigi, Lengaki, narrative ni Aduga House, the Sumasi Ayaba, Lor Matunda.
ayaba pira matung da house na ayaba pira matung da virtually mamang da su aru hojik su saru yari bani have tare dubu sigi si narrative on lagi hojik pudi law and order ne hai tar ga su makoi law and order lai bana maram oraga akoi physically yawa song ang gide it means akoi physically we were separated have ki narrative to adum makhata na hinghalaga thamgadori ibrahim hum dunia duna adubu aduna kitang critical oiba miyang ni adu kitang keno oiba chumna yeng ba hai ga yamna chamna yeng ba ta chumna hai jaroge chamna yeng ba miyang da mayam se haina ba Manipur music lai riba situation si mase settle down to wada it will take some time matam tam gradually to wada mani promptly ekta yaro ha bi hum aduna gradual process na maram oiraga lengak sem ba thama khatang ngairi hen ba kitang ngairi ha tare duna hojik se assembly gi mifam lakma matam se da physically saru ya mangam da bani probably mathangi ke habitare ko gi mikhal mamang da pangthu ka da assembly session da gadi saru physically saru yar pasu yari no hopeful obi abra atoba kamai thembi question haidi hujipuki one the narrative se law and order ki situation se laibani na saru ya bangam dre virtually physically saru ya bangam dre na virtually saru yare law and order number moraga adu bu mayam so haina ba lo keno si law and order improve torok pada situation kitang settle down to pada matam khara chang number moraga adu matam lobani aduna matam khara lergati makhoi sum saru gar yagani haidi situation settle down torok tar gati aduna koi gi mathangi mikhal lakadru mikhal February March pangthok gi mamang sida koi probably koi session amasu lak piya tar assembly gi lak tabu ado lak tar gati January daida aru tar gati keno si koi gi ngasi virtually yauri me amse physically su yaur pa yabagi situation lak pa yai kamai yeng bi besin dai timing adu gi matam du gi khanadring ai da ngasi thoi ba pot se masi gi chap chapa kai hetare masi koi munna mayam punna khangmin ho bom di changbra na khale tawri po che kari no haidi Manipur government na yari sina kamaina no state assembly na masi kishu kaide en hai si law and order gi report si kari the best tawre no chumnai law and order situation hai ga ektu dum yarabra haidi koi nomai license long no honabda ai yum manak ta mi ne nomai kapsal laga nomai kapsal le enta laga security license gan piu security piu na tobuse adu gi type ta hekta haijil laga dum yana ba manage tobra moida ki risna kari no wasak lo bolak pada ki da kangu duna hojung ki reisna kari gi no ar moida threat toriba na traga moida apprehension le si kari no have si properly masi manimam di koina khanaga durisi Manipur State Assembly gi session de yaubam di yaudubagi wafam da ne aduna it definitely represents the entire population of the state and the state sigi apun bagi idea da khanaba amadi khangminaba ya khangmina da ba yadaba aduma podam oibani na virtually yauge na hariba MLA singsina moina piriba maram sina karino aduga madui maram da tara kana yaena chummena harisina kari assessment no koi sai thaban chomugi permission lo budadi you always need a report from the local police station police station report am change ba DC da apply tawni but DC na SP da thani SP na local police da thani local police tu na amuk report biglani nangi thaban organizer user hangani assess tawgani then report SP chakani SP da gi amuk DC da lakani adu kana permit issue tawa ba but ashuk chaw khraba leba ki yamna symbolic oi ba amadi magi democracy gi magi kai hai tare magi values me am du uphold tawga thamgadoriba temple of democracy du da changbada adu da lakpada ki ribagi maram si miyam da phajana thamdana hekta law and order ni hairaga hekta kai hai tare yamna easily danglauna hekta grant taw thuga virtual hekta yaw haibase masi kamaina hari no haibasi state assembly na sumiyam da masi ai phajana thamba chumbra na khali aduna tatragadi this is going to masai sana jo haire this is going to set a very bad precedence. Bad precedence questioning the sanctity of the state house. It will also question the sanctity of those MLAs. Their allegiance to the state. Forget about attending the assembly. What is their allegiance to the state of Manipur? Shida laga assembly bo yaw bada hankira mana Manipur mayamgi minister kamai hoideba. Does Nemcha Kipjan deserve to be the deputy chief minister and the taking charge of certain ministries? Ma deserve to brava. Masai assembly da mula bu kira mana akoi gi miyam gi welfare gi da muta mana kala ide kari no to duise.
aduna moigi role and responsibility they am questionable yam question yam na hangingai lei aduna masigi explanation si state na miyam da phajana explanation nama note ama why they have been allowed chunna ge law and order have been here right law and order in what sense sing da moigi khulai pai ba india government ne lawyer ga thamba kangu du na threat tawribra nemsa kirjen husband himself is one of the most powerful person nemsa kirjen da kana na khu thadori ge chingi da khanar si tapak da hagan tapak da there is no hostile element left there is no incident of any unwanted situations over the past so many months law and order pura improve tawre moi vip with security talk ro individuals have come and met their families yes how we work with the so chingam kha da so udari na tro adu last minister so unana mi tro anthony oi la mi do na tro michael and their families are staying here for so long time see he's been going here and there mapang mudi mak chale kathian chale ma chale function yauri local function yauri kana na kai toge ne aduna haidi ba maduda lady ba mla tara si chin kuki mijo jomi ma hairsi moi taru sigi ethnic group maruk sigi manung da chan ba mla sing si ma da masana thadong na ha ba kangu su dum yaure ada moi na magi mla sing gi position da hojik moi apun basina punna moi mapan tara sina lak pa hangoi se kana na kai do we no have a proper assessment nam change ba and people of Manipur should be allowed to know the situation yes kara ida kari improve to we kai gino ha ko khamina bam chang dro right aduna khulai pai bana moi gi chingi kuki gi adugum laba separatist agenda carry to ba kuki separatist group na moi si chalandri ra natragana akhoi gi somna kandagi moi la aga de du tawni haibagi adu ba makhal gi threat perception leibra habisi state na madugi assessment si present tawrabra who is going to be responsible for their absence bujila kadoi di mohoina assembly yaw ngam da basi responsibility se kana na oidu no akhoi tabak ta leiba assembly si gi akoi ba tare ba population jina responsible oiribra na jagana chingda moi mathak da threat tawriba pressure piriba group to oidoribra habisi state na yam clear obam change because this is going to help in resolving the entire crisis because this is also one of the key factors on this sustaining this situation Manipuri rang shwani sathar agale isi certain organized group kharana drive driven toroga pubne so koi tum hai natra so we need to identify those groups kana no hai bisya madu group to kana no identify to thok tabra adu identify to se hai taragadi handak thoi ba thodok sida sidagi hena symbolic oi ba sidagi hena exemplary oi ba situation circumstance amu ju phangaroi na natra sigi matam sida phajana khango bu yare khauti lm khauti na lakpang am dabai na karino adagi sanati na lakpang am dabai maram na karino moi gi reason am ta manam dabai natra because lm khauti and sanate has already lam khre kachu problem hide natra adagi di hojik lakpang yadana lei ba kangu sing sida langning drisna karigino kari maram gi no habisi munna lml amam gi security assessment law and order assessment situation si phajana detail oina moi assess tawkibra Manipur assembly na hekta kamaina ya people know have say masi people of Manipur deserves to know this answer okay people of Manipur deserves to know karige damakta physically labgi mahutta virtually digitally online ki khutang da saruk yari bano online da saruk yabagi president se mamang da koi madhya pradesh ta laigre hai bi hum se house ta already february ki tang manga gi motion of confidence lawna banu mit ki ko session hok dok pa hai tare machi gi numis ta already phongdo khibal le rabani aduna madugi makha satra poina hojik chathari ba budget session ase da su online da saruk yari ho bunu mita mi taruk saruk ya ki virtually aduga ngarang amadi ngasina mla mari ngarang su mari ngasi su mari si virtually saruk ya ki on lip ta lai ki ba mla kharasu da mang yauri hai tare physically saruk ya bangam da basu aduga virtually saruk ya bangam da basu aduna ai Michael the selection Michael reason say law and order gi amma hairi si law and order se number moraga fuji phauba koi physically laga assembly da member of legislative assembly have ne fuji hairi ba house gi member nga chane member se da laga si gi democracy gi temple manung se da lawja gata ba ko bill bu oiro natraga masai budget pass on board hairi ba mayam sing discussion debate mayam se loi tok duni hatare adu bujikti yes online gi khotang da su saru yari aduna sigi online khotang da saruk yaba physically lakpangam da physing ngasagi only because of the
law and order do oigador bra mamang da Hindu da pigiba interview ma da za haigiba kui deputy chief minister nem saki gan haigiba kui buffer zone si mafam khara da leiba mathau ta gani sensitive area da haibo hum zu thangi hai tare so still sigi buffer zone ki idea se alive orga leiba to ngasai ki we are separated physically have ideas no maintain do boina are they participating online have wang do lag to rehta hai so is it only because of the security reason law and order ki situation marum oidori brantra ngasai ki narrative alive to no gi oidori kamai thami bi egi wakhanda di yengba yaba there are many ways angle mayam da dum yengba yai ko so thodok ki maram oiduna moi se na ngi lakpangam de ba gi maram oiduna moi se yaw da bne ba so moi ne so moi gi own reason lei hai tare ko maroina former chief minister Nongthombam Biren na sarkar Manipur sarkar bu luching aga akhoi gi kuki oina thonbi raba non naga tribal sing se Manipur government na khoi bu genocide to gani haina annihilate to gani haina akhoi jati bu muthat ningai gi damak ta akhoi mam to ba gi maram oiduna akhoi se Imphal da leiba ngamdre akhoi se pura tongan ba separate oikre du gi maram oiduna akhoi se separate administration in a form of Union Territory adusu Pondicherry model adusu Article 239A gi makha gi matungina akoina si se chatse haina mayam se 12 May in less than 10 days hai tariko in less than 10 days of the 3rd May gi thodok thokpa numit cheda hojik lebi riba MLA tara se tara hai bai wa ne pu wal te adu dagi adum Lehidrim ngay mamang de susi ki matang ni mas yaw de paming de dum loja bai wane so these 9 MLAs are the one who started this campaign ado tho kan sida moi gi su mayam sina thaja ba akhoi na di thaja da ba ado mayam je anam ba sina adum thaja ba gi emotional oi ba gi hai tare ko meite yam na meite ga khatna ra ga meite ga yam khatna hatna ra adi adugi demand do separation do administrative unit do phangadra haina mayam sina loi khalle ba so do gi lai la kan sida tapna it got exposed adum exposed to ba lawmaker ma oina legislator ma oina moi gi mathau do khatna ba mi sing do kham bai mohut tu da conflict do peace haiba mohut tu da moi su party mo oina yausil lapani na moi na instigate to rak pa gi maram moi do na mayam sing sena kan se ani mak sei sida adum khatna bane ba nomei da gi pau khum pinarak pane ba so it created a lot of law and order gi situation se district kharada district tra tarup manung se da most importantly district ani Chochampu ga Kampu pi ani si se da worstly affected oya ba ko this is district headquarter so now ina lakjining ba point di adugi phaudi yorak pani na moi gi se amuka halak ningai gi damak sida constitutional mandate ama leiba yaudaba suya yadaba adu yaudaba gi maram oiduna explore to akan sida technology ki advancement gi maram oiduna without breaking the law they are bending the law hai tare ko adu maram oiduna virtual gi se attendance moine so adum yabi ba hai tare leader of the house na putho aga speaker da hang akan sida speaker na mayam gi opinion lora kan je yabi rak panina adudi illegal way or illegitimate or unconstitutional way haiba maksu yada ba mayam gi machin se loi mak men khre ba adubu kadai phau healthy oibra kadai phau far kaino reaching consequences yamna lega do ba adum leba smai na ngasai oza sang loi pan bi khre so adugi oi taradi hojik ki oina now yengba yaba se law and order perspective da hai taradi yengba yaba se things got exposed hojik se maru oina yengba yaba se maintain haron ki ba gira I have been interacting with many people there was aina yeng moina hairi se kiri se maintain na te Michael akhoi kambu sine dum haye ba za thoba kiri se maintain na te haye ba hojik akhoi ahan man sing ai yam interact to we ba moina hairi se kiri ba se kana su na te han ba ya ga da ya roi dra du rom gi chingrom gi sidagi ne kiri se dum haye ba so doi taradi similarly hojik ki MLA sing su nahan su wasak la kan da amarak la edana wasak ta adum han khreba likewise virtual ki permission to pira batara basu confidence building amo oina leader of the house na amukka la iwa MLA ani do za thoba
amarak pura ga muka hanbira basu ko assembly da yauna ba oitara di so people will hitang confidence building je mapung bhagadra enjoy di khalle ba yes date 4 da helam bu date 5 ta assembly ki session convene to ri ne yaholam ba ya hoi yahal aga dum han ba ya bne ba or adugumba now lagning ba point di law and order situation di yai chumme ba han ba kanda adurum gi meeting duna organized gang haibado anti peace elements adurum gi ne ba maitai da natte ba nan ei maitai da tai ne ba adu natte ba adu mayam sing do lot kanu haibne da anti peace elements anti manipur elements adu force mayam sing se karai de gi lebra hai de ching de ne ba adu gi ching du kanana to re no kamai na control to re no moi government of india na yok thamba suspension of operation da to ri ba hoji oja asang kan na movement kara chat pa assam rifle na moi se cover behind the screen da moi mayam se use or ga to ba haiba mayam sing se sida dum ta ye ba so hojik mayam si mayam sing se khang da ba sara ga ko hojik manipur le ngak na no ba sarkar sina u da ba sara ga sma yana ba chat pa se yamna dangerous game ne ba ko so adugi maram oido na law and order ki perspective hai tar adi ching side gi law and order gi thugai ba kangbu anti peace elements ching de gi kangbu du ne threat se adu gi su identify fazana to hraba ne ba hojik adu lot pi ganu hai ba se ina su thamjani nge ba so another point of view se the virtual se na nge di su ya de ba so chingi kangbu na su assembly pause attend to hanning de ba maram di constitutional obligation am oitara ba so hek join to ba tara di virtual oiro ba moi gi narrative do Nugi narrative of segregation do adugi do tat khre adugi do thugai khre haibine ba in that way I appreciate their attendance even though it is virtually ko to godo bu hojik se chingdana haiba ama tampak da la kan se haiba ama tongan ba inconsistent statement se hojik se yar roi ba hojik se to godo bu one of the main instigator hai tare psychot gi emle paulin lal se lip adum lora adum le ba online da khuthang do oirbusu ko responsibly ma bu yaubir adi adi pen gani ba hojik ma se muka yauram de ba magi idea se karino nahan su nan hai juni ngatam cha na deputy chief minister 나가가 넌 나가다 삐데 바기 말하면 어디나 시게 도독 토에 어디서 마탐 짜나 유니언 테리토리에서 삐들 바디 아돔 머니푸르시 이랑 레기니 하이바기도 어드롬기 무브먼트기도 좀 도거도 버잣라 세이디 ખેતanga 좀 파캅레바 because conflict 시시다 चिनिनाउ जोमीगी dominant area से problem kaya thokte kampu pisu kaya thoktre bako adu hojik thole se tuibong dene ba saikot constituency ne ba sigi epicenter se hojik sigi se aina adum khalla kan sida ma yaurok to ba se virtual oiro ba se this adum yaw ba yai just login to ra ga ko adum tara ga adum yaw ba yai ba yamna considerate house na leader of the house na yamna consider to bira kan sida adu pau yaw bi ning da ba legislator yamna irresponsible legislator sa ina di khetang nungai je da ba but lastly in hining ba point di sineda toriba khuding mak se political power lengak se power pai ba mi ju da dum tae ba ko adu gi mrebak lengak pai na ba munna na ba gi damak ta electoral politics se changa kan sida sidagi ne ba disunity dum la ise indigenous any issue ma yam dum kaur ise so maroina si sida yenga kan sida akhona yengba ya ba se aina ai gi wakhan da di ta seng na di all these things are designed, created, or planned by the politicians. So politician ki kambu ki involvement cannot be ruled out in this conflict. So hojik kidi maru oina 10 MLAs manung duda 9 MLAs gi kambu du peace appeal to dadana moina atop rom da mai case da mayam pura pusila akan sida nakan anima gi se santi gi wari sanaram da ba hojik su santi gi wari lakpai mahut tu da hojik santi gi wari yaraba akhoi thado dum la kansida heng chi su hun festival se pangthok kani ba mi so dum la kani ba adu akhoi mayam sing se support to dei mahut da kanano cookie kanano jos kanano kari adu cookie jos dum pala kana mayam se adum blanket the level to ra kansida mayam sing se kangkung dum chai hala kansida even after this 3 years of conflict misidentification se dum to ri ba adu itar di ya roi ba hojik
pu musang lu ma masamak na pu elam khaute moi ani masamak na e kuki na te dum haira kan sida moi gi constituent kambu na so sanction pira kan sida Imphal la pa yara di let the government take initiative civil societies mayam gi thamak di loire ba jik si sida proudly loire ba hostile elements later haibe se lauthok re ba phajana tampak na Imphal da lauthok re THADOU lakre chathok chaksin airport this and that problem lete hospital CE mayam sing se udaba sar aga tongan ba political statement mayam ngang aga SOP simbi daba mechanism simbi daba chingdagi lying lakpa yare haire kari mechanism no lakka kanseda karai da kari togani step by step procedure tambiram de adum lautho pai wan this will not help so government needs to kari hai sera devise a mechanism SOP how to restart all these things restoration ki process is da lauthok panatana mechanism fajan mayam khotpa mathau taiba ei dumai thamjage okay public ta for example health ki facility fangani hai taragati madu ki damakta healthcare ki oiba ki SOP hai tare ma kamai to how to access the healthcare in the Imphal city haibna singba mayam sining thina to bi taragadi amuk hena akoi tangdu leita da leita taragadi du mayam do hena neutralize to bangam gani habi hum dane du hujik lai wa hum di koroina law and order situation na maram oiraga physically assembly session yaw bangam dre virtually digital saru yare and law and order ki akibal leri basi intimidation leri se karai denu hai matam da valley dagi dig natre masi ching dagi hai bagi so harap adum leri hai tare aduga valley ching dagi nate valley dagi ni natraga animak dagi hai tare karam karai dagi no animak dagira ama dagira Habi wahum se lenga ki maikedi home ministry maikedi maik sing na thama matuk tai valley is not peaceful therefore MLA khara lakpa ngam giroi therefore they are participating online natraga hills ki area sing hujik mas peaceful oidri therefore makoi lakpa ngam dri natraga animak peaceful oidri karam mano masi maik sing na thambibum changi otherwise tampaki moham dari for the last many months koi mama na thoki irang sing aduga mari re na ba madugi follow up sai tar amatal laitra bani tar as far as violence is concerned adu makhal gi incidents laitra bani and civil society organization ma ke rezo hanjan phondo laira bani hai ribat tongan bakanu gi musang na Imphal city da lakpa matam da makoi na ningthina chatok chen tobi anu ga damakta dum welcome toru ga lai have you hamna chingba this is open for every community and adum hai gibel eta aduna oja sang masai tampak tadi comparatively law and order se install torga improve tourism khangjare ching da improve tawdi hai taragadi ching gi dudi September ki tang mari 2025 ta government of India ga government of Manipur ga aduga ngasagi su group sing hai tare ngasagi lalo group sing aduga su agreement se sahi ama extend to grabne so su agreement to lenga ka yana gi taragadi why should they be NTPC element makoina law and order gi element oibum thokpra haidi makoi di law and order improve to bada saru yar jaragi se yagra bakangu ne hetare aduna ching da su law and order gi problem lai na mar maraga makoi makha da tampak ta laga assembly saru yabang am de habigi narrative se kitang maram chari bra habin kwain themi raj ching haiganu madu mayam na saw cookie area da hayo ki mafam da ko community specific se oning da matter do the ching akhoi naga area da hoji karimat law ching Imphal ching yes law and order problem leite irang leite maitei changbada ama changbada akhoi ki area da Senapati Ukhrut Tamelong Chandel da karimat da problem leite and only cookie area da moi ki hairi ba India ki central government na tha gi stipend piraga yokpa militant singsina moina leiba mafamdu da problem se thokpani adu law and order ni aduna sidi India government na masana create tawjabani moina tolopi ba ira moi mafam da thokpa madugi mafamdu da moina India na decision du logadabani aba moina thohan bani aba moi tha gi tolop to pirunu tokro ration gi tokro adai tokro adum mangjarani aba jikti tha gi piraga lei maduna moi adum tawraga leibani aba sisu yamna reliable logic ne go ado akhoi ki MLA sing sina kari ba sing sarga pining ba cabinet pani muning ba sina asigi artha se khangde ba sum khangda na blind peace hayaba peace we want peace we all want peace but there should be a justification so without justification how can we say peace haraga akhoi ki naga gi lam maite gi lam Manipur se loina mean occupy to thoraga adu the peace ko ya bro so there should be a reason there should be a justification
시 아코기 엘렉테이션 저 hopeless 하면서 시다 하이브네바 나던 캐비넷 오닝베기 때막다 마두 선타이너를 잡고노 no one day 아코이 라크니 뭐 one day people 나 라크니고 아도나 그리기노 government chair 파이닝 베기 때막 캐비넷 오닝베 쿠키다 숲 기브세 why 아이디어 세디 아이 오픈리 아이 하이게 그리게 좀 기브노 쿠키다 좀 그리기 기브노 기능할 레이테 because rules of law da ai khoi lepak se ngak pani there is a system in India, there is a system in Manipur. We are now living under the constitution of India. Adu the constitution to the chakada potu bo kiba the chakraba tarade adu de pitokrasena aduna aina lakchaning bade hek ira hobada cookie sing na gari hai achungba haina se ba achungba se cookie haina dum haibada engonda som yen thina ma torokpa mayam lai hairam sunu ko akhoina ngangbu kari no dum ta tabio haidro jantar mandar da UK da amada rally tawraga irang se ethnic cleansing ni maite na ethnic cleansing natra tawbagi akhoi leibi yadabani haina narrative mayam tawine adudi hojik di Minister POP haina munare deputy CMP re ko adudi ethnic cleansing do oibra oidabra se justify tawse abo oidena aduga masai aina hairibudo Manipur ki ngasai mi amani na tangai phatana yawba yadana wheelchair da yawa hardi taning ba MLA manga taru tu lonya wheelchair da yawa habi sidi karamba history thamgadabno aibne Manipur da aduna adu di kamaina Manipur ki state ki deputy same oye haigadabno deputy same oiraga lengwak akadaba mi amana adusu rules of law da tolop mayam facility phamlaga aduga Imphal da assembly da yaw da bayade yaw ro roy yaw ning de haina sum nan thop pasibu akhoi karmaina mase define tawsira haiba si amna lubu question ne aduna id ko moi ngasi lenga paliba singsina sum sa se thonglaga chaning mandoi mundraga lawsalaga chabuga chamanare ba khoi si kari normal nei na dana dum public aya balau ta heta to thok pasi hareng mase akai ba lakani okay aduna chaning malai haina heta mundana na chaganu adu hoje aina lak chaning badi hoje nemcha cook keep kense ma deputy sem oire akhoi de haira kani hoje heta government hobagi akhoi langning de deputy sem oire ga Imphal da station tawraga praja gi thaba tawdaraba Didi Hills su pairi RD su pairi aduga Delhi da tawra leiraga letpa hockey gi type ta amore da leiraga ko minister oiga kampo leigni hairadi no khoshwa yaroi lauki gini akhoi yaroi adu di ma khutak da resign tawba tai aduna hoje lo thokadabani assembly yawning da ba MLA singdo khutak da facility loina kakadabani if I were chief minister if I were speaker akhoi gi mi na chief minister speaker oraga si khangdia ba chongningra khreba kari adu kibono ba assembly learning da ba se aina haiba maram se lakya ba assembly yawning da ba mi do yawro haiba MLA singdo khutak da facility kakadabani maram di MLA amagi legitimate right power magi sanctity kadai da le assembly da le bane what is the duties of the MLAs MLA gi duty the assembly da phamlaga wari saraga madugi nainaraga decision lauraga sembadu that is we call MLA adu anata na MLA kri le rule the yawbro constitution MLA na country munga dabni business tawga dabni security pura chaga dabni haibagi rule kadai da yawge proceeding to pabio what is the duties of the MLAs and the responsibility of the MLAs okay adu khangdaba taradi topa tabna aduna hoji assembly phamlaga madugi tolop charaga facility lawraga madugi assembly da ai lawe haiba lapangam de haiba mido khotakta facility kakadab ngai haiba security lo thokra dabani karigi tamakta moi tamakta spend tawring leibra aduna hoji I want to appeal to chief minister phatabiu akhoi tumina leibanate hayang akhoi bu phatte adu ngang he na mu hairakani karimba deputy CM sena Imphal da laraga my office da phamlaga mathau tawba ngamdaba taradi she should resign okay she should replace ko anu hojik se ma se hay hamachu deputy CM jamu lo thokro adu de kampopi da iramu hawga dawri bra se jo akhoi chinadaba ngamde then if that this kind of acts adu already karino ma sanari aba adu nga sai sincerity leina thaba tawbiu hojik ma hek oidaba kanda adu akhoi separate oige oikhre haina haiga dori bra se yamna
sensitive or complicate or go adubu makong sing sing chal hobam ma akoi hoji leiriba kharasina chair da choki da khat khalaga segumba sin naina deni akhang hai sun Manipur University gi akhang hai sing yam leiri sidi political analysis mayam leiri sidi adu da sun naina de chair du khak to uba center gi pasala ku do madu ura leibadi yaroi madu matam lakani aduna akhoi di laurakani khoi da hai gnu akhoi di yengli bani thamani manung sida hoje hai ri deputy CM se ma gi office da famlaga thaba tawdraba ko akhoi thaba tawrakani akhoi tawrakani sidi handakti ko akhoi lemna tharoi okay deputy chief minister of Manipur ni deputy chief minister of hill areas of Manipur na tetuna deputy chief minister Manipur pumbagi deputy chief minister oiduni aduna mahak khoi maruena house ke session asidadi soidana physically yohum thogna adu bo sumaina law and order ki situation na chingba yamna problem laiba situation condition lagta argadi even matung tarak pada sumba makal gi khoi gi assembly phambagi si bhaw bakara dum samdok sinjen tarok pasu yare hujikti sigi president su create tawre mamanu su lere me hare madhya pradesh ta duna maka tarak padari Manipur khatta duna Manipur gi mapan da su virtually participate tawbagi wafam si yamna widespread work pagi ya pagi condition se dumag lai adu madu aphaba ama oigadra ore da tongan ba debate ama de dumag oidu ne dana athobu maka tarak athobu hujiki law and order gi situation do hujik law and order ne di hare madu to politics under current of political current amo ina sap mal hai tar politics there is a politics adugi politics to sanabana maram oiraga ngasai physically saru yabangam daba natraga yabangam de habatu da no haibasu ngam dabagi mong leiba mal hai tar adu ai da masi pure law and order na tre dikhange tu masi politics pure politics one su yenga do ribra kamai thambi sida politics element yaugani maram di kaino da there are also even the government of India are encouraging this ethnocentric ideas of separation the government endorsed away yes maram di kaino moina set tawribo objective si meet tawna bu hona matam da state si balkanize tawna na ba hanjan attempt tawai have si koina unity rally ngai dan chali si kaino kanda it is because of the government of India's magi lack of assuring to the people miyam sida like Manipur si sukai kai hello haibagi chap chaba position lawdana kairak pa yagado ba kai na bagi maram si moina su encourage to bai ne ana moi da masigi porama lei aduna handaki assembly sides da as per the ngasagi international law da yenga su then India gi constitution gi magi purview gi manung de yenga ga su elected representative is a legitimate representation of its people aduna elected representative na state ki assembly session matam da assembly da phambangam dana mapan da laikiba haibase sidagi hena symbolic oiba de facto separation physical separation gi symbolic oiba tanja opportunity ma niyam da piningai maram si siden thaja tanja leite and that must be the driving force right aduna soida drive the war ngani ngai ibadi aduda ayaba encourage toriba haidi tashenga situation duna volatile yam oidana unpredictable situation ama leidana mamang the meme tambak sida laktana khotana tawkidadana completely hekta khoi khoi se amaga isolate toroga segregate toroga pura hekta leigibane hairagadi that's a different case but Imphal da already ana ye lying ba kolamba dagi mi laktana unaba media na tholaga unaramaga chatkhiba khotkiba MLA masala wasak loba yorumba so many instances mayam leigre normalization of the situation aduga hostility mangi bagi assembly leiba mafam sida hostility exist tawhida bagi mangi bagi already there is a good precedence leigra bane mamangda adu leigraba situation sida adumaina thawaina lakta ba haiba sida India government encourage tawisi there must be definitely home ministry ki advice sunga yawe haninga leite home ministry ki consent so yorungani government sema matamda this must have been a deal then akoi state ki government na kamdoba akoi ki assembly ki speaker na kamdoba kamaina masi aya they must have been advised because they don't have the capacity to decide on this matter I decide to ngamdo mande moina aduna moida kanagum khara advice torongane aduna de facto separation gi mami ma talai se that too in the house of the people si am phata porama khagni masi encourage sungtong toroi dabane adu akhoi gi state ki leader sing si matik chaba watpanina matik chada banina sigumba presidency lehele karigino masi lehele se makhoi gi interest na karino stability
government sibu semaba ekoi power de leraba ekoi MLA oraba speaker oraba CM oraba ande tagadi khara ya khara mai sang mai khara yengaga dum irang se mu hanjalakoi muta akoi suspend tawga sum leibe muta taroga koi election ki kari ki thabai ngang ha tawba mai tam dam phajarakani khara lega moisu dum khara lega ha mai lakshani haiba yam laithongna uba but mina somdagi drive tawba potudi adu natro haugi bachahi humfu humda si laithoga paisa khara loga officer huram khara na moreda aadhar card salamba residence certificate pitokpa SD certificate pangye de yolamba adum bo officer huram me amna tarai minister singna chingda lambi kakpada migi kawai da mafan lambi pangda kakshan na tawdai popi hondonin tawna ba khulai pa me transport tawna ba smuggling road me amama center ki scheme me amdu tawga nang lambi kaktana roi semjal lambe na tawasi tawrisa aduna masigi potsi akhoi leader singna bhap tadaba yam nungai taba pot ma leba aduna whatever id masigi potse state government na compromise tawse kari ground no kari gi tawribano aduga moina laktana bagi verifiable justifiable reason singsi chapchana moi madu assess tawrabra chapchana madu analyze tawrabra maram kyam chare kyam chume moine sida lakpada threat leise kamaina no kadom side tagi leiba threat no aduga leiba threat tu matakta state na karum makhal gi security and intelligence ko gi action local initiative local age hyper report singsi manipur government na mayam da thambam change mayam da phajana convince to bungam na ba moi explanation to change na idmai thamje okay Michael कोई सेनापति दा कोई सेना कैबिनेट की मिफम है तारे कैबिनेट मिफम बो फम नबगी ममांग ददी प्लान लेगिबनी मीडिया ता थोलक खिबा मतम दा हुजिकी ओइनदी सेनापति दा कैबिनेट तगदा तोरिद्र हाबदु मति खंगद्रे दु असेंबली की सेशन सिदा सरु याबंगम दबी फिल्म लेबनी ना इवन सेनापति चलगा कैबिनेट सेशन तोरुबा बाइरो ता हाबदु मधु फाउसु अदसु किदंग पॉसिबल ओ वागनी एन उ क्वांटम बी अदोदी कैदबो यारोइद्रो प्रैक्टिकली स्पीकिंग अदुम यागनी दा तगदबु हजिक लेरिबा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की ना कइनो कमिटमेंट अमा चंगेबा मरोइना कांपोपी सिगी स्ट्रेट्स ता नत्रो डिप्टी चीफ मिनिस्टर अनि खल्ले इसे अदोगी पर्पस ता दुनेबा अदोगी प्लान दु मोइना हाइजु हाइदोर अमेदना अदुदगी खेतंग प्रजा मयाम थेंबा यानना खरा तोबा युवाने अदुबु रिपरकशन अदुम लाकदोबनी ना मखाता ना अमुम यारोइदोबन हजिक की ग्राउंड सिचुएशन सु खेतंग प्रैक्टिकली ग्राउंड सिचुएशन इंप्रूव तौदे हाइगदोरि बरा बिकॉज़ मसागी खुलाई पाइबसिंग अदुदी सु एग्रीमेंट दुस एक्सटेंड तौरेदा कांपो टेक्निकली they have to follow the peace instruction from the government सिटी गवर्नमेंट की मथौ मयाम सिंग से अखोइना टीवी दा दुम हाइरागा दुम लेरदी यारोइबा दो मोइसु खेतंग सरकार ने लेंगांग ने हाइरदी खेतंग मोइ की मथौ दुम तौगदौबने बा एजेंसीज मयाम बॉडीज मयाम दुम लेयेबको ऐसु ngakhreba what government is doing government की लेबिरिबा मेकानिज्म मयाम पुलिस की ओइरो पुलिस मनुंग दसो डिपार्टमेंट तोन बा मयाम से करी मथौ तौबा जी भापता ताद्रेबा अदुबु प्रैक्टिकली स्पीकिंग हजिक की मरोइना कांपोपी की स्ट्रेच के दुम यागनी दा प्रॉब्लम ले रोइबा हाइडी बिग विलेज लाइक कइनो मोदबुंग ओइरो काइथिमान बि ओरो सपरमाइना ओइरो कांपोपी ओरो इट्स ऑल थादो विलेज कुकी खुलाई पाइबा सिंग नमथरगा मोइना सिजिनबा यो वानेबा मोइदु हाना रेस्क्यू तौबियोबा दुम यार लोइरो पोतनेबा मोइदि कनामता मोइना दि मेइते गे गेन से कामता सुतौ तौरोइबा मरमदि अखोइसु हाना दगी अदुदि थोलकपनेबा हजिक सुदा लाई मयाम सिंग से अखोइगा दुम फाउनेबा कसु तोइबा खुलाई पाइबा सिंग अदुम हाई तारे सरकार सु मोइ ओइबा को अदु असोम दसु पैरल गवर्नमेंट सु मुक पाइबा अदु दगिनेबा मोइ हिनी तोंग अदुम चटपने नसिगी सिस्टम से भारत सरकार ना अदुम मोइ की पर्पस से सर्व तो बगी हाई तारे अदु हदा की सो अदुम कन्वीनियंटली अदुम थम्मेबा सो हजिक की प्रॉब्लम ले रोय बट मोइ की हजिक लेबी दिबा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मयाम की कोहेसिवनेस अमा चंगेबा अदु की consensus lakpangam debagi oiram gani ba soiduna otherwise to it's very easy to go and access to senapati kanansu praja mayam de ye loiba madam the people have learned a lesson in the last 3 years adu targadi house lakpangam dris house su moina commitment lady dum lakpangam gani kaidobi sarkar bu yauraga mantri bu lobang ama kanda there are lots of hue and cry and if they can maintain that yamna nungsit kanba adu phawbu moina gamba tare de kaidobogi hojik isu lakke haide dum lapang amgani ba to godobu they are just waiting some appropriate time they are the government
and they can come haitare. Yeah, of course. Ching da su moi government ne unofficial parallel government su moi ne si su moi government ne ado lebi riba authority da lebi riba khoi gi Manipur government sina ngasai hai du ne kaino kambu sina hoji khoi na elected oina thagal liba mihut tagi la kan chi da adu moi manung si da sarkar pai ni mai leader government sim na bagi da khala kan chi da they are focusing more on their personal aspirations other than the people's or public aspiration ko maram di moi so vote ka de ya de ba so ultimately personal always comes first to anybody any elected leaders in Manipur most importantly corruption na dum thalakpani na so adudagi problem se dum la akan chida any government sarkar la agasu adu rom gi se kaya focus pi de logic chu litan da chathari ba som da chathari ba mayam sing se ada chathari ba walte det body pa kaino politics adum to ga leiri si mayam address to bangam dri dana so I think in the near future there will be another spate of karikiaus so jina dum lakani ba if government lady ba government na ignore adum to batara di so I don't think maro ina problem se cookie appeasement policy se like taba Manipur da zati cookie bu appeasement to ra kan sida sit to mayam sing se to ko mathau tai state government na Okay, appeasement policy to mathau tai aduga we are the government, they are the government habagi government ne khoi aduna government na to bada yet pi aro na utpam di jang habni okay atho matam de le de ten than there isn't any sincere attempts to resolve the issue. Sagi my core issues resolve tong attempts to uda by tare. Ana jigla ba state government issue adum hanagi natural retirement sing ngaiba. Issue say irang sin naturally ma retire to busi in ngai mo ma uba. Only mo na tawisi jigi assembly the law ya drive MLA sing say. Sarkar shame badabol di yaram ni si phaman re sarkar shema lore lak taba karino du thopom torsunu akoi di sarkar si shema uraga mathang gi election he moi kar par kak taba thoidokte aduna akoi di sarkar shema uraga BJP gi government mu halangna na ba tabak kar yakhat padu mathok tai na aduda tobu male ba but aduna setormi ba president tuna in future the lak do ba consequences miyam jin leba shna thengna gudo do adugi du moi ubida man bam yaw okay the future yenga policy program action miyam se loina to view habigi miyam gi wafum duni aduna yam tuna haribu miyam si legang ne makeup thokpi pa aduga haribu miyam singa se kohal laga miyam the question le handana ba kariyadam to loina order situation si improve to bangam dribano aduga improve to di harga kariyadam ta free thadu ibano masi lenga ki prerogative na tabra habigi wahang duni aduna lenga ki thodang ni lenga na to gum thokpani priority oigada buni lenga so hakim loina order se restore to holaga IDP se muyum dahalan basi priority ne havni na madugi priority to thabak oina uthoga not only IDP khang natana mipum khodi mana sangthong che to ya ba aduga maru na government gi yam chaw member mo oiri ba na traga koi house yam chaw member mo oiri ba miyam gi elected representative sing si freely chatpa ya han gadabani habigi not sedang sigi aduga house to susaru ya bi han gadab habigi not sedang sigi the Manipur files ke edition si batang chal sin jarging sigi edition si mapung phan bi dam ta panel so hum por vistam kana tha se punuk cheri appreciate you joining lona yam pun mana sigi edition se karam to bi SKTV Manipur ge tongan ba social media handles sing da join to biraga comment number the feedback tha bir pi agani well ladies and gentlemen thank you so much for joining us from the other side of the screen until next time this is Razwato signing off from Jerry.